paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka kadingag biyahe, Kwarag? Tari mga anak pwede tricycle ka, tataba daw. Saan mo nga gandar? Ayan niya, mitay. Kasano mo ti tricycle mo, bulok to, mate. Imbag ati at nabulok ka tricycle na, ngamti awan. Ha? Nay, mangin insulto kan sa mate, Kwarag. Nainsulto kayo kaday, tataba daw. Sinong batak lang matimbag mabulok ti tricycle ko ah? Ay, nakmanlangay. Agkita sa balya pagluganak. Nagluko na tataba daw. Uyawan na matan ti tricycle ka. Uray bulok atad da. Isungay, awan mo tricycle na. Surun ka. Naunag mo't ipampanunutam ba daw? Nainsulto ak itimbaga ni Kwarag. Apay, anya timbaganakan ka. Tartarimaanan na ngamin ti tricycle na. Kat dinilaw kaw, kunak abulaw. Imbaga na kidan nga imbag tadakaro tricycle na ngamti awan. Na, apay ngamin adinilaw mo. Ay siyempre, mainsulto mo ta. Amum ngamin tag motor. Apay no iyorno nga magtapno maadaan ka iti tricycle. Wen sa ngagpaiso eh. Apay no agurnong ta iti paggatang ta iti tricycle ngagpaisa. Wen, ijam ti arak. Ta imbes nga igatang mo iti arak, ikabil ta iti alkansya. Tapno makaurnong ta iti igatang ta iti tricycle. Wain, mga rami dak iti kayong alkansya. Ikabil ta ti papel a kwarta. No adda mabalinan nga igatang iti tricycle. Lukatan ta, tainta gumatang iti tricycle. Kasla nagbaliw mat ni Kabadong Kapitan. Saan ang akanayon na gumatang iti arak? Eke nasaya at ano kasta kagawad. Makaginawa mo tayo ni Maripuyang. No saan akanayon nga agbartek ni Paribadong. Damagag tuman kan ni Marituyang. No anya tinakapagbalbaliw kan ni Kabadong. Isumod na ta sumungad. Ay, damagan ta. Nakaisam. At dalakid di ibagana. Hello, Maray! Nay, Kapitan, adda ka magayam dito'y tersina ni Marikwanang. Una. Gimata nga klay ti asukar. Ay, adda ipadamag ko kada kayaw. Ano dita? Ibagam nga roday, no anya? Amuyaw, agurnong kami kano iti kwarta. Tagumatang kano ni Badong ko iti tricycle. Ay, mayat ano kasta maray. At danto nga ron mainayon at tricycle dito'y kabildatan. Dayta ka diti kahon nga inaramid mo akas alkansya. Wain, manipod ita. Irugi ka unti agurnaw. Tapno maartapak na di akwaraw. Mayat dayta nga inaramid mo. Saan akahadiyero? No diket kahadi plywood. At dalaki di pangidulinan ta iti urnungin ta akwarta. Wen, inta nga ron aglako kadagiti apit ta. Tapno adda ikargata di takahadi plywood nga inaramid mo. Inta nga ro din ah. Makitan to dadya akwaraw. Nung makairwarak ton, tika barbaro tricycle ka. At damot pagsayaatan na ti pananginsultukin ka ni Kwaraw, ta nakapanunot ka. Dakil basay to naglakwan tayo tinatag. Ikabil ta amin iti alkansya. Ikabil mo amain, kasanungay ti pakitsindata. Adalaki di pa'y mabalin dita. San ka unay nga gas-gastaws? Tapno makaurnong ta. Masapol pasikatak na di akwaraw. Gapo iti imbaga na nga awan pa'y uray bulok at tricycle ka. Una yan nga'y, ta ikabil mo amin na paglakwan. Kasanungay ti magastos dito'y kusina. Saan ka di unay nga gas-gastaws? Tapno makagatang tamat iti tricycle. Saan ta ka din agumatang iti naimas amasida? Ay, anusan ta pa'y tinateng. Nagsidatan to iti naimas no makagatang tan iti tricycle. Anya ka di day tala, kumbasang. Pagpapintas dagitoy, nana. Pangpaubing iti itsura. Pangpapudaw. Ket no agaramat kayo ditoy, umubing kayo. Ay, gimatang ka di dagiti kukumaray, basang. Una, nana. No di kay gumatang, napimpintas danton angam da kayo. Ubing ton tirupa da.
Ay madi ano kasta balasang ka. Ay aguray ka man nga raw. Tamangiri medyo ak iti paggatang ka. Sige nga rod na taag subli akto dito'y batog ti balayo. Ayun gayam, adapay lakok a frozen products. Anyagay dagijay a frozen. Naimas alongganisa, ham, hotdog, kantosino. Naimas titimpla dagijay nana. Ay saus, makapabisin mo dagitay bagbagam basang. Mala, umay kanto nga raw, tamangi remedyo akpay iti kwarta paggatang ko iti lakaw. Awan ni Badong, tanapan ni Jebangkay. Alaak man ti alkansya, tamang sukitak iti igatang ko iti pagpapintas, kan igatang ko pa yun iti ham ala ko ti balasang. Uray ta di na madlaw amaksayan ta papilmag. Saan alumagan akasla iti sinsilyo anadagsag. Maray, anya ngay ti ginatang mo alako tay balasang apagpapintas. Ado a klase, Maray. Pagpapudaw a sabon, facial cream kas kada lotion. Ay gumatangak met inton agsublay. Ada makidi igatang mo ata, naglako kayon samot itinatangyaw. Wun amaray, agaramat met ada tao iti pagpapintas, tapno saan tayo nga aglosyang? Wun maragsakan siguro ni Kabadong no makita na apumintas kantaw. Maragsakan to nga tamaray? Masiguradok day tamaray, imposible asaan ang maragsakan. Ta imposible mo't amas kayat na nulusyang ka. Pumimpintas ka matantay. Ay, mas daw tulakit din ni Uncle no sumangbait. Kat makita na tinagbaliwa mantay. Madlaw ka di tinagbaliwan tila nga kwarog. Apay kiti no saan nga yantay? Nanginan siya matiginatang yung apagpapintas. Nasaya at mo't nga rod tapno adagunggunan na anangina. Uray ni kagawad ko anang, madlaw mo tapim mo daw. Ni marito yang tisaan pa'y unay, takanayon mo't ngamin ijay kainaran. No kumagaramat mo't kadagitar aramatin niyaw, ken no amuna kumaati aramidan na. Anya kumangay ti kunam nga aramidan na. O di abungutan na ti rupa na no mapan ijay bangkag da. Ay, wen kumaa. Tapno saan adirekta amainitan. Gumatang ka diti pagpapintas, nana? Ay wun kumaa. Ang apay ngay anapudpudaw mo dagiti ko kumarik ngam siyak. Jay sa anak kumamot apaatiw No kayat mo at dagayim ko analaing ag-facial, jay ili. Ate, wag ka din dagiti kukumarek no agpa-facial Lakit di facial day jayan. Sige, pagtungtungan tanto nga ron numano ti pa-facial. Ariglado basta lakit di adda pagbayad yun. Nakasagana iti anyaman nga oras day jay. Ipambarko kin ni Badong amapanak makichinda. Taawan isu amin ijay kusina. Tamapanak matan iti ayan dagiti gagayim ka. Mangalak manen iti kwarta iti alkansya mikin ni Badong ka. Adumot basitan tinaalak iti alkansya. Mabayag pa'y mo't siguro sa lukatan ni Badong ko ti kahadi plywood akunak. Ay, makaalak manen iti pagpa-facial ko takadwaan nak ni Badeng. Aglugan kayo kaday, tataba daw. Kabailan ka diti tricycle mo, no ikargak tinatangay nakilakoy jay ilay? Mano kan di akilo day ta? No saan lakit di nga aduunay, ay kat kabailan na Bulok mo kami di tricycle mo, kwaraw. Uray bulaok, tamabalin pa'y mait. Makabiyahayak pa'y mati jay ilay. Mala, hinta nga rodayn. Hinta alayan ang tinatangay lakok, ijay batog ti balay may. Wanta tataba daw. Daw. Gumatangak tumay, iti tricycle ko kwaraw. At dan ka kompetensya mga agbiyahay dito kabildatan. Antay,
Udno nga tatimbagan ni Tata Badong nga gumatang mat iti tricycle na. Nakaurnong ka din iti igatang na. Ay, naibagamot kit din ni Marituyang dayta. Dayta mat ti kunana kanyak. No daddo mga men kat adasaon ni Tatam Abadong asana pudno. Uwan mat kit di Angam kaslag pa'y sumait. Takanayon na katawaan ti tricycle kaw. Bulok ka naw. Saan mulatan nga ikaskaso ni Tatam Abadong? Kasjay nga min ti katatao na. Nalaing nga agkantsaw. Masurunak no daduma. Nalabas mo't nga agsasaaw. Wen nga agpayso. Numaminsan, saan arumbeng dagiti malawlawat na. Makadlawak man tuya. Lumaplapsat kamitay. Anya ka dito aramatay. Pasaray pa'y addaham. Ay, madlaw mo ka day, tinagbaliwan tilangak, badaw. Anya ka dito aramatay. Pangalalaam ngay. Ay kwa, kasmatla iti aramatan dagiti ko, kumari ka. Iso ka na yun ka nakabungot no mapantay di bangkag. Kasta nga mintimbaga dyan ng facial kanya. Anya dayta, nang facial nga. Kasta mo timbaga dyan naglako kanyak iti sabon a pagpapudaw. Aglako tapay maminsan. Mabalinay nga da paggatang kaw iti tricycle. Lukatakaw ti alkansyata. Anya, lukatamaw talkan siya. Nulukatan nan ti alkansya. Amangan numakadlawan. Ay, kunak no itantan na pa iti panang lukat na. Ay, saan mo't gayam? Ay, saus delikadong saan. Maray, apay akas lama ikulkuling ka. Anya ka di tinapasamakan ka. Ay, si kamo, mare, kinigtot na. Nakadumog ka ngamin anak katugaw. Kat naunag-unay ti pampanunutem. Anya ka di day, Chay. Ay, napukawan nak iti manuaribo. Mabalin ka di apautangan nak, maray. Pautangan? Ay, awan mo't niinteng apagdawatak iti kwarta. Kasta ka day. Ay, asino nga iti amom amabalin ko apagutangan, maray. Ay, awan mo't ti amok asabali apagutangan. No saan adag iti Bombay. Dagi dyan ngay agpapautang iti 5-6. Nanginamot unay dagi jay. Kanayon dapay nga umay agsingayr. Nagkita kami iti gayem kaw di takabangibang apuraw. Ila ko na tinabit na pa ginatang at tricycle na. Baro pa itanabit na lang ang pinagbiyahe. Kasta ka day, ay umanay nga tati urnong ta. Wain umanay. Binilbilang ko ti daduma nga ingkabkabil kaw. Pwera pa diyan ko binilang. Manu akal ding tinlakaw kit ingkabil ko amin ni di alkansya. Ay, saus kasano da ito yan. Delikadong san. Apay ka di ka makain na tuyang. Agkalimduusan kami tayo. Ay, kwa. Ay, kaslang amin dagaanganak. Apay ko madagaangan ka. Kit saan mo't anasalimuot. Mala, grubot ka. Tainta kitain ti kung kuna ka tricycle. Itakadain. No agin nalaan tayo iti presyaw. Lukatan-tan ti alkansya. Tabayadan-tan ti tricycle. Dahita ti tricycle akong kunatuyang. Saan ka day, abarupay? Baro ka di dayta? Ay, kaslasaan ko akursunada ba daw? Apay kumasan mo akursunada. Kitimpadas ko pa nga pinataray. Kit mayat-mayat. Nga ta. Amangan menudaan, iso nga ila ako na. Ay, saan pa adaan day toy? Mapanlang amin ni Jay Abroad, tigayem kaw. Ila ko na, tagumatang tumanang kanaw, inton sumangpay. Kahit alaam nga rudan, day tatricycle. Ay, kito na. Agawid ta, tintalokatan ti alkansya, tabayadan ta. Kayruar ti alkansya, tinakalaan ti martilyaw, talokatan ti alkansya, tuyang. Ay na, manungat at tinabat-bati iti alkansya. Adong aminang kat ti sinukit ka. Adto yan ti martilyaw. Mudtoy, tay katagtilansa, tapno malukatanay.
ayan nga iti kwartali na hotel kan siya. Hapay nagbasit. Basit ka diti karga na ba daw? Dua talang ang makaambaw iti ayan ti alkansya. Nang ipanam iti kwartali na ti alkansya tuyang. Ay, ka mo No di mo ibagano nang ipanam iti kwarta. Ipungot ka tuyang. Ninamnama ka makagatang iti tricycle. Ang mawan mo ti kwarta. Nagbasit mo ti nabatay. Ay, pakawanan na ba daw? Ingat-gatang ko ngamin iti kinkinan ta. Ay, salbag ka. Di ka pa'y mapirmate. Igatang tayo ti tricycle. Ng pinagmaat mo, mate. Ay, sumalagaya man nagbalo ti laan mo. Salbag ka. Di ba dumag? Sumungbat ka pa tabagkalan kan, salbag ka. Manipot ita. Di ka pulos piyaray ni ti kwarta. Ay, Salbag ka. Ni kuseng. Di kan pa'y gaman iti kwarta. ay, pakawanan na ka di abadong. Sana na maulay. Kasano pa ang maulay? Di kan talkay no may papaniti kwarta. Ay, sayang ti tricycle. Awanan ti gatang kukuma. Ay, sinalbag ka kiday. Anya ngay itala na toyang, di nakantal ka ni Tata Badong. Madingamin, alibasam ti kwartayong agasawa. Ala sigay! Ditan, tiragibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junrep. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangan.